Wakibokeni kia agofu ya strip na kinya mantuigi sitlo nchinduru waliru idhirita dukiwata mwaki kaitene ka na ya yonde ni mantuigi ukinyaniria kiroto kemiru kwa city utubororeki mabango yo aro siasa tuina Jacob Mantele tuina Kale Mutedia na Kinoti GR barabonde bena maoni kulani kiri wakibo mirandi no tukuboru ari tuikuria dukona ya kama wirane ya Rais William Ruto dene ya county emiru ya ketha ikinyana mbere ya mwaka 2027 nita nambere kwa na batwi nkethira nkithoma machoki ya kura tuita nambere na nteto cietu na mubango yo aro siasa yana tukudhuranite kiri nteto cia weru thaithato Yara tukudhurania kiri nteto cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Ambare kuo kisnaipa wita nambere kuthikero kampuni ya Safaricom ikirito kujibo mbere ya koti. Wakibokeni kia ngofu meru kuthetro kukirikana kikeania na uguni kiri mwingi. Ikundi gemo kumantere tiembe kuwata mbaru mirandi leo nekete kureta mudutirayo kisiasa dene ya Meru. Wananiria boremi kianine kia Meru Showground hukuma tukwe ishile. Teto cia weru. Ako watwene kiri nteto cia weru thaithia tumonetoa mathithio ni Gladwell Mwende. Tukiambiria ni ati eamba ria kworo wa kuwa mututi Daniel Sniper ni litire na mbere ntugaruari arabisa wa Safaricom wakinyite kenda kwithira itariria ni na thimu ya muthwanirwa na kinya bara bedrite bakioneka kidimbiche bari hamona mututi Daniel Sniper kiri wonaniile bo ithirite kionekana nara Sniper ari mathaene yoro ntukweu na muthiene thimu ya wethire kioneka ntere chia atunyai Tharaka nkulukini ona nitikinya thwanirwa ba kworo kwawe barabara kotini kaitene kane ndini ba kuonekana thimu tio atete kathaithatu na thanya chotugu amwe na thasta na arabari untuburane ndi pwitite na mbere ukusiria maoni kulani na kinya yambari rita na mbere ntere cia Kiambu. Kulingana na ukoji bulabo kinyitwe mbere ya mugambi thino koti nene bahati mwamuye ni kampuni walanilia Safaricom ne bwithulu itatu tukubwa tariki jeri mwezi wa Disemba mwaka wa 2000 athuganirwe batano kirege kuga Sniper ni basema nilentere mwanya ja county ya Meru na nyuma ni ntere ja Tunyai Tharaka. Chris is captured on the 2nd of December 2023 at 23:15 hours at when he was being serviced by a BTS namely Tunyai. Yes, Your Honor. What time is Chris captured at Tunyai? 23:15 hours, Your Honor. 23:15 hours. Yes, Your Honor. Ukoji bobo bukerethagia tutuko bobo athuganirwe babaringanagira thimu gwitukira mutambo wa Safaricom ndi ya boost ya Meru atawa boost ya Telecom gikumene Meru kwambiria thaa imwe mpaka thaa ithatu ja utuku na igikinya thaa thita ja utuku bonekana bakialaniria bagitumagira boost ya Tunyai Tharaka otuko bobo ikigwetekanaga ni boost na Paula Gilwe. On the 2nd date of December at around 19:28 hours, there was a communication between Lucy and the number registered under Boniface that lasted for 18 seconds. And at this particular time, this number was being serviced by a BTS known as Meru Gikomene. The last call of this particular day, Your Honor, was made at 20:34 hours, and it is Lucy who made another call to Boniface at 20:34 hours, and this call lasted for 53 seconds, Your Honor. And at this particular time, the caller was being serviced by a BTS, namely Meru Heart Towers.
ule wale muneno wa DCI Tharaka Inspector Mangwana Indeche na ule na wala mbele mugambi thine Bahati Mwamuye kurutwo kujibwae ni agile na kagita kaumukwelithia gitumi betikirie mwiro wa sniper kurutwa nguo na nguo ino kwithirwa ikithwa mawakili bakiuga Bobi Wine kwithirwa bwangaratenire kujibwa igamba lili. You confirm it was not in the same state it was as of 7th of December 2023. Specifically, there were no clothes on the body. There was no clothes on the body. Were the clothes removed on your instructions or without your instructions? But when the body was taken to the mortuary, I didn't accompany it to the mortuary. I wasn't around when it was being removed. Mr. Otima, you were in charge of these investigations at the time. Yes. It was your duty to preserve the body as crucial evidence. When the clothes were removed and the body was tampered with, had it been done with your instructions or without your instructions? I don't understand what you are saying tampered with. It had been preserved by mortuary attendants the way it is done normally in the mortuary. Nyume ya jikaro jia umde igamba likathina mbele kuthikirwa tariki 29 na 30 ala koje mwanya bakulegirwa kuthina mbele kunenkana koje bwao mbele jaji Bahati Mwamuye kuma koti nene ya Kiambu. Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Amemba be kundi kia sethi bo mubira wa golf Nanyuki Golf Club Epo wetete moya kieni kia wa kibundene ya kaunti ya Meru. Bakiaria memba babo wete untububu ya nasiana mawaya ya manene na mwingine yobatere wetikiri na kuambararia murandi yobo wete. Murandi yoyo ambiriro kubangirwa miaka nkuluki ya 30 ithiri na nendini kaita kantu kuyuitikiria na rabo wete bo batena thina ikeya wakwa bakethira bakithamira kaunti ya Meru kenda ukiria mucetha yo mutugikare na ribotie. Muthenya Jwanarua nindiungite kenine kia guchethera ngofu kia Nanyuki na tukiaria na bamwe ba memba bakirabu ki aro wakiri mukaria murionge ne baugite kaunti ya Meru bambiririe kubanga gwaka keni kia ngofu kuma mwankene jwa 1994 na mwankira naro murandi jojo thagira jugitonyithwa siasa gitumi jutethera jwikinyanira na nandi bondira bari Meru bejaga Nanyuki kenda bagachetha muchetho jo ibintu tuture kwenda na itukwenda muno na tukathithia mantu jonde ura kumbikika twaewa rutha kenda tumba gwaka golf course Meru kurukine baugite murandi jondera jukeja Meru juijaga na twanya twangu ina kinyago kiri uchumi bo Meru na bakioria siasa kana kariba karingagira siasa mirandi taije bakiuga kababa kora yomenyo bo mirandi eu golf ya jaona Meru ila create job opportunities apart from all ageni bala bakiaja gwe chedara ura kwetu Meru bakara motiri jetu bakagura imera byetu bila tuandana na Meru na wale wana information, the correct information, please try and get the correct information and let not the project be politicized. Let's just look at the benefits. Let's people weigh the pros and cons with actual reality. Bwa kuongera ne baugite kirekeni kia ngofu Nanyuki bakijo kia kiaro therigite na muti kinya jumwe bethira bakianda mite na nyakiba menyera mwankarera de akarabo bwega na bakiuga kinya Meru ne ubakathithia gutigira rera ni rukumenyerwa bakiuga tana ukeni kia ngofu kia Meru kende kithitwe ni machomoro jena ona timete ya untuire nala ngofu kwenda wakwa Meru utimitu ino utimite ino mitira itawa michomoro na michomoro yagaitwa mitika andwe miega na eka coexist na ngofu then igethera benefit the community yetu yonde utimuntu ngofa wenda kuona mutejuite mwa ituinya tugakarie rediku kende thigatemwe kairi muthiene ngita Nanyuki ne nkurukirira keni kia ndege kigwakwa mwitu ne enjoyment kithoka na nitwithire tukirigirwo ni bodi cigukuruka na wendi bwetu buri kuona murandi jojo akinyako ni untu ni kuredigeri mbere ya mbere kurandi ontu kwenarua kuringana na PS wa mito gitonga mugambi. On Thursday, God willing, we are running the first plane in Meru. Ke report rande to shewero reakwa rieto ni motuge kare
Ikundi kia muungano kuma thiru icio mbunge Kiembe South kiwete kio nikikuwata mbaru mirandi ya thirikari nene Meru ira yonekete kuringirwo etuma nio waki Bo State Launch Golf Course na kinya kieni kia ndege. Batongeretwo ni mukaririete wa Sami Rai Warundia akia mababo wete ni bawetikandiria na mirandi yeye ya Meru nonto yatethere kinya kire uchumi bwa county ya Meru. Dennis Mugendi na ripoti. Kusani na ndwaria inyingi sietete na mbere gatigati ka Meru kwegie mubango jwa thirikari jwa kaikuru nini ya raisi kieni kinini kia ndege na kia musetho jwa ngofu muito nentere nese mutindwa na kio gikundi kia muungano gitongeretwe ni mukaririgiti Sami Rai Warundia Riuga ni bakugwata mbaru mubango jou na barira ngavana Mutuma akamakua ni garagara ya maragara nete na mbere kuringana na nkuchanyo ira chiombete kuthwa chienderete ndene kaunti yetu ya Meru kukorokera State House ere kwirwa yakwe na aria kieni ne kia gitoro na ara muitone amwe na kieni kia ndege onde chamani na ndi mutongeria ja ndene Meru ingo supporti mpango yo jwa ngavana wetu Reverend Isaac Mutuma ntoithinkia yo wena ju jo kuhakikisha State House yekeja kwa aja Meru ana beto baba ingi muno baketho bakuona ngugi taura State House ere karaga Nairobi na State House ere kara Sagana ana ba Sagana na area ibo baitango ngende State House yeu basemanitie athirugaiti Igembe South kieni kiu kia ndege bariwa gikombithia mantu ja maingi jarejetagia ugendi taja utungata bwa ugima na jangi na batu turi atongeria ba ikundi na ikundi Mheshimiwa ngavana ngogora ito supportete twenyumeku ito supportete ke mpango ju wena ju na twikuiraga ukamakua no ukastoriwa ostoka otigana ju endelea tena sana ngogorwa monono ntobwa kieni kiu kia ndege niki patu aja Meru twithirite twisumbukaga imurimo jwa cancer mono jura twithirite twisumbuра antu betu mono ndene Kenya a Meru itu taumia egitare a muntu andikirwa gwita Nairobi ekirwa ambulance ine kuma aja gwita Nairobi muntu wetu no wakwire barabarene lakini kieni kia ndege kiejaria ambulance kamoyoga ya kuma chibitare ya muikiara kieni ne kia ndege muitone agekirwa ndegene ndege ya muankiangia Nairobi haraka bo anga bana ndo ko turaya swa tugata kinyithwa na ambulance chibitare cia kuraya tukwira barabarene kunkomora bana Mutuma kenderwa bwa endelea na kulitangwe. Dennis Mugendi, Weru TV, athirugaiti Igembe South County ya Meru. Urania borimi ni bukumete ntukuishile ndani ya kieni kia Meru Showground. Mwingi yuantu kuma Meru na ome ya county ya Meru bari arimi. Na kinya ataalamu bandu wangi mwanyani bakinyete kenda kuthoma na utethania harito kinyabo batiti nyuma na bakinyete kwa mukira moritani yorimi na mantu yange kathumba. Nile Kithenji na ribotie. Jamani tuwapigie makofi. Kama unaenjoy, kama unatumbuika. Ni makarika zankanya kiri ntukwejere wonania boremi kaunti ya Meru. Ikionania gotigia ore ntukoshigweta kiri ndegegeta na mbere kujura biashara, rimi, masukuru mwanya nibejete goshionera mawega zaza kuthoma mantu jegia oremi biashara na kinya kuna mbaru. Oi, munene. Uriane CEO wa ASK Adande Gorone akirikithia mambura za ntuko ya Narua. My name is Batra Mudhoka. I'm the CEO of the Agricultural Society of Kenya. Again, charged with the responsibility of then ensuring all the shows within the country succeed. And just to say that again, we are here to run the 6th show within the year here in Meru. We opened our doors yesterday. We continued running the show again today. We run tomorrow Friday and close on the 20th on the Saturday. The 2026 Meru show is bigger and better. Rutere Ronge na toja Weru TV kukurukira mubango jwa katiba kajenzi
tugikarande na biashara na kuria mwanya Bareo Yetu Sacco, Mafuko Bread na skuru ya PMTI Nkobo. Kia kimutegeri urotegerete kabagi gakario kamatita migate ire na tuibenderia na wholesale at 120 shillings only. Eria tukoindigo bariuga maziwa pesa na tu yetu tuliuga pesa ziko yetu and eria pesa ziko yetu maziwa pesa na pesa ziko yetu twethero twina diplomas na certificates twethera twina diploma in culinary arts twethera twina diploma in housekeeping diploma in food and beverage diploma in reception misetho na mithako nayo ekimatankoroki kareo inyakari kwera mutegeri wa Weru TV rondo wenkogwiritwe na rwe ntukwejirete kwamberia show igoro na kire tumambia ngwiritwe muno ni uria show itena mbere ibuja ndatega igoro ageni betu barabarari shune na narwa ngona kwina mwanya jo munene muno show ya mwaka zo tomba kuga nitutetheretie kwendia intobira ezaga member betu into za loan into za investment shares na kusokinye ibiora bira benabyo itosokia nkatho ntoboa bara babangeni mubango jo Kanyene Kawero TV Mbita Nele Wakethenji Gono ntubeta na mbere kwatera na unikire nteto cia Weru tha ithatu katwone kanya kambere kakunoka twicokera ni rwano rokubangira 2027. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay! Tuko filing season, the most dramatic time of the year. Got to file and pay. Me, you was in stress. Saturday night be June 30th. Sio wasi extend. Sindio? Kwani kuna kulipa? Kufile ni kitu moja, kulipa ni ingine, na lazima ufanye zote. Simi nadhani hiyo ni ya watu wenye wanafanya kwa maofisi. Mimi niko jua kali. Usipolipa, unachapa mapenzi kila mwezi. Hakuna kitu ni stress kama kufanya tax returns na kulipa kodi. I'll get somebody else to do it for me. I filed it on June 29. Lakini ukulipa, ndio unasema. Hey babe, kwani whose side are you on? Nilisha file na nikalipa kitambo for my salo na pia my side hustle. Round hii, make sure umefile returns. Tigania Central Clergy Forum bawatanirite na Apostle Julius Subi ne bakobowata ugeni kiriki odorano kya maromba gya ntugo itano maromba jajaja kambeira tariki 24 mweri jojojo ithandatu mwanga tariki 24 mweri jojojo ithandatu kya nine kya mikindori TTI kwambeira tha ithatu cia rukiri mwanga tha 11 ciogoro. I have come to realize that when people are full of passion and they are full of desire and they crave to achieve something in life, somehow, anyhow, advantages begin to follow them. Ijanibu indhebo kongwera kuorwa inyana ukumyo ba murungu.
We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Mutamani yoka yothire otuta kembeche tina baita tiambi no oteko chenjia Motwaja gaira bitego tutethia neke. Hai to korega Ng'ombe ciakwa itiraragire. Ngoko ciakwa itekorekia. Ngorochako na guchenga iguchenga. Aremi. Ituigetwa matata zenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia. Aha. Mugeni aremi betu. Nukumenya mtoto umagaruka auga ni nyina kyo wize kuruga. But with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia. Irio bietu bidhithetu na teknolojia ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice choice fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soen Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikienda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima boboga wa mwiri nikienda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu biri Agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe no ntutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. This June, step into a bigger entertainment experience with more to love on Us. We're talking more drama, more action, more unforgettable stories, all waiting for you. We're opening up our world of entertainment so you can view more. Okay. This June, pay for your current GoTV subscription and we'll upgrade you at no extra cost. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Matarajo tano kire murimi ureterine Joymax Animal Feeds. Murimi menyera monoro igua ng'ombe ciaku. Tigira ni kunyoro uje bwega ichikona chumbe kung'ana na kubangania irora kubatere. Murimi tigira akami na gikamiro kwa ng'ombe ciaku igie kitheru. Nkuruki ng'ombe ni batere gukamwa ura kubatere mathajareza batere. Murimi tigira ng'ombe ciaku ichigukarankana tene ntheru ichikumama Antonia theru na nkongoro ni ntheru ukagondokera kanoringa ng'ombe ciaku. Rira ng'ombe kwewa njau tigira njau ni kunywa kithana mathajeri jambere nyuma yayo guciarwa. Menyera meari bwega na kaire murimi tigira ng'ombe ciaku ni gutungatirwa ni ndagitari uri no menyo na kinya ni kwewa nchacha mukagita karaka batere. Joymax Animal Feeds kuma kwa Joy Millers Limited, chaguo la mifugo. Broiler ya wiki 5 iko tayari kwenda soko. Huyo jibu ndogo sana. Ndio wadogo wamepewa lishe bora. Nimekuwa na mlaumu kijana wangu nikifikiria ati labda anauza chakula. Umesema ati inaitwaje chakula? Ni Joymax Animal Feed. Ndio. Joymax Animal Feed. Surutia ndo ni sauti. Joymax Animal Feed.
Obisi ya mwandikithia wa biama beki siasa awatanite na kiama ithurano na mianka ABC ni kitekaro na tongeria bya kidini interesi sio lokenda kubatara yurura kithurano kinene kiyiteke mwaka yo 2027 bakiare ni barombete ya Kenya kugena thiri na rumwe na batie tikire kwa yanu kulukira misingi ya kisiasa ni bauriti kinya mwingi witure na wingi uchandikithia ringi kura kenda kuthura tongere baraba kwenda mwaka twitite Banta Murangiri na riboti. Obisi ya wandikithania ba biama RPP ya muna ABC muthenya Janarua ni gitite muchemanio na atongoria bakindini kenda kwariria itumi bya kari kwithura barikire biama na mibango ire ukagitenega katukwirite ithurano binene ni aria akari barombi kuchiandikithia kire biama kenda kugunika na mawega jaraje janagia na biama bibi. Ni muhimu zaidi kujua kwamba vyama ndio nguzo muhimu ya demokrasia katika nchi yoyote, na ndio sababu kwamba ofisi ya msajili wa vyama inahamasisha watu mambo ya vyama. Na ukiangalia vyama, sangine watu wanasema vyama ni property ya mtu fulani, lakini vyama ni vyombo ambavyo vimeletwa na katiba yetu. Kuna zile funds ambazo Office of the Registrar of Political Parties ina administer in different political parties. Tuweze kujitokeza kwamba to take advantage of those funds tukiwa tunataka kuwania ama kusimama kura kama mama, kama kijana, kama kiongozi. Nabo atongeria babe barombete akari kwithura bari no kiri na wendani kagitenega katukwirite ithurano. Sisi viongozi wa kidini, swala letu ambalo ni muhimu kabisa ni kuweza kuhubiri amani kwa wananchi ili waweze kuhakikisha kwamba wanatangamana kwa njia ifahayo, na pia wanapotekeleza majukumu yao ambao ni ya kitaifa ya patriotism waweze kutekeleza kwa njia ambayo ni ya amani na njia ambayo ni ya kudhamini the dignity ya yule mwananchi mwingine. Nabo akari bare wa youth county ni cio libarombi guchumire kuringa kura mwaka ene twitite nonto nkruki ya ringi kura 30 batombere kuringa kura mwaka wa 2022. Watu wajitokeze na sababu ni haki yao. Ikiwa wewe umekataa kuja kupiga kura, basi wewe usilalamike ya kwamba kwa nini fulani ameshinda na fulani. Nkiripotera Ntato Chairo kuma Iselo, Beta Bantam Murangiri. Akari ba Kamuthanga kabobwani na kaungoni riri wondini ya Chiakariga nibakudatani kuthuka kwa barabara ntereu baita radio tianiro ko ni thirikari na kinyatongeria barabara turire kuthuka ko bariwa ni kwangaratani tio wendi na kinyangwicio cia untuko ni bakoromba MCO Kinyoze NDM hukumira na kubathangikira kenda kubarita kinyamare neki Makena wa Mbabu ena riboti. Kariba Kamuthanga kabobwani na ntura iria ikwiritie ni bagutariria mathina maria bagukurukira ni untu bwa kuthuka kwa njira aria bakuga nginya ni batigire gutumira bikibiki batumagira mang'oi guntu kuuna nginya riria bakuthika mwendo wao bakamataga mathanduku na kiongo na tubikibiki twagurite twakubondabondaga itounekangire twachokere mang'oi twatere bikibiki tuthiana mang'oi tharire gwabura twathiaga mianka ya 1990 buto thiaga kwa ukaongoni ere karibu gututhukia wana twathi na age kuru gutie gwira ye no go baitu akabirwe mata mathandu kuna kiongo kuma barabara itugathi gintu kilomita 100 tukwamatete anto na kiongo ariuga njira jionthe ni ithukangite bationa na imwe iria bengitumagira aria bakuga bona batikumenya beke thirikari akitui kana ya tharakanithi ruani antu bana itikiago tigani kuga bakwa bareke batiga mboi na ng'ombe no tukinya tiu twathomie tukwera wimbio eta wa Kenya ye munde ende tiu tukoria kama yekiga atwaithirwo ni ile mawatuika wa utwithitwe na ile mano abuto kaora tukariuka na ata twabangirwe numu cha thirikari tio tutie twibagitui tutie twibadharakanithi tio tukari ogu ni batariritie nkinya marori makugira Muthanga guntu kuumate kumba kuthinao Muthanga ya rori nanga ni ukwame na igatura gachoka ri nderi ende kama yekia kariri ogu takaya oriri ogu endo tie bande no ari kutumba ku benefit nio werigiro wao ni atongoria bao wale MCO wao Kinyoze NDM na mubungu wao Gitonga Murugara kubathondekera njira ino muntu wetu Gitonga Murugara ta MP wetu aturaithe na metho maire tabura athunguthite akiwa na thiete ngavana na gwire no tumwete ya MP ni ite kumurema
kwa una turaithe na metho mai mairi. Nkiripotera Wero TV kuma Tharaka Mbita Makena Uambabo. Mwambithania munene mwatha komena tongeretie mambura ya kuria ntaira ingiche kuthiria mamba antu awita koti na mwambo jesomba alternative justice systems utungata bonde bukwirira kunisha mamba era yeta koti na kinya kaita kalakata ya wakiri kwamba mamba ya mwingine yotaro kwaraniria na kinya kuthira bakithiria mantu ya antu awita koti maita yonde. Rita Mwaniki na ribotie. Murugamiriri munene wa magoti bururi-ri niwe Martha Koome ni uritie thirikari nene kuongerera ruvonge rwa magoti kigina niguo kuvotithia muvango wa kwigucanithia andu aria mari na ngucanio nja ya igoti kana alternative justice system. Aritie miario ino ari mwena wa University ya Embu kuria mukuvinguraga mutaratara wa kuthikiria masira nja ya igoti thiini wa kaunti ya Embu. The issue of resource allocation deserves particular attention because AJS cannot continue to rely mainly on goodwill and volunteerism. If we believe that AJS contributes to peace building, social cohesion and access to justice, then AJS must receive the necessary support. Koome arauga muvango uyu ugatethia kuthiria ngucanio nevenya na itakureta rumena kari gati ka miena yoiri ikiringanithua na mangithiire magoti-ri. African judiciaries, we must therefore think about justice holistically. A court judgment may settle a legal question, but justice must also answer the human question. As harm been acknowledged, as dignity been restored, as the community healed, and as peace rebuilt. Nuate wana kuri uguo ni urarikiria kuga nwanginya andu onthe makorwo makimenya uria muvango uyu uraruta wira niguo gutigakore na andu magutumira nae kuna watho. Acknowledge those concerns, especially those raised by practitioners, communities, and county governments. We understand the need for greater public awareness, enhanced capacity building, and stronger institutional support. Ngiripotera Wero TV kuma kaunti ya Embu Mbita Rita Mwaniki wa Musiri. Pamwe Bakari wondini ya kithini bona nitie kuria kwandro kondo ritingui bwa MCO mwenda ithile bari wa MCO na bautatire na rona yakapa wiritu mno na ibombu yikakiri ucwetike useneta ndeni ya Meru bakiriana nontu boburu kuringana nabo bari wotu ngui bonete kumania kiri MCO be mrombo chokera nturene na kuparitira ngui urakubatere. Batu tumuona na TV-ine akiwa seneta ni kijana lakini ende batu akariba kithetoria aseneta ile mwenda thuru seneta na batu tukomeka thuri murungeni we seneta wetu wa Meru. Ni bamwe bakariba kithi wa Tigania West bakionekania kurega kunganirwo ni ure ni mujumbe wa Wandi Mwenda Ithiri na batu ituthura muno ndira tona mwenda alimenti nontu safari mwenda weta imenti u barabara etu we athire mwe safari mwenda weta embe kiu classroom kimo kia isindi kyathira kiu safari mwenda weta na aita njira cia buthuguci itukumenya kabisa ya maendeleo yetu ya utumiro na njira etikubwa tukwira mwenda mantu yo eleru ne yorongo ya kwa batu kwa ite tukwendo sinu rongo bu na inko kanusa mantu mwenda ya ritaruone batu mwenda utumona akithi tinga ntuku tamwitira through kilak na inyayo kasa monoro kilaka atekia akuga igeria ore kumukinyira bagiswa masokyo jabiuria bya kiri maendeleo ja Wandi eu ni untubuti onete matunda. Mheshimiwa wetu tu muria biuria itarira ria ucokia atombire ucokia bura kwagirite nontu ciuria bimwe biraura ku ati na njira yo bicokia nende arareta ara create commotion nikenda kaumba kureka kucokia biuria bira. Wadi ya Jim Ochoi tukona kuna maendeleo yarayareo comparing na Jim na wadi ya Naibae kuna maendeleo tofauti comparing na maendeleo ya Mwenda Ithili abuthe kira kithi wadi na jaja nandi jari maromba jao kiri mwenda mono kiri maendeleo ja Wandi eje ori tango to etekeria witia kuromba etekia seneta no turitira ngwe batu tutina thina turi akithi twa support ndu ya kwamba oke ya gwithiro tengo na turitira mbeca cia tuti uracio o turitira ngwe twa support o turitira ngwe tu irende
witie seneta na tuitikirie no turitira ngui tukatangasa. Kiripotela Weru TV kumatigania mbita Brian Kimathi. Amemba be kundi kia Life Shining CBO gitongeretwo ni Eunice Kalingu ni kikite karoke kurombera nthiguru kumania na kiraba kuwa tongere butiari na mathina kathumba ya kuoneka kurumira Kenya itigeba ni barombete mantu kathumba yaraba kuwa ni yainyiletia Kenya yareo ikuo pia antoba bethi na kia mabaki nyankuluki ni bakolo to BC ya mubunge wa Mwekuru county ya Meru bakiwa te utethi bona kuma kiro BC ndani kan mwathi na ribotie. Life Shining CBO Kenya. Kundi kia Life Shining CBO rungura Eunice Kalingu ibaruthite maromba makurombera nthiguru nontu botongoria buthuku. Arua katoka na maromba na kundi kia mwamba iru areba ku fastete we kundi ndekirete kikae oremo mweri fasting na batwe sana bila twethaira tukirombera nthiguru yetu ira yongosetwe ni Rais William Samuel Ruto. Hiyo ndio tunaombeanga, ndio nchi yetu ikae na amani. Twitikaniriye twithire tukiringa siasa cia amani na twendane twende na nyothero rwa 2 term undethera ndwa 1 term utema kosa winakie kuwe kwariria 2 term na nyande nakie kwariria 1 term nontu ndia twitite pura kubatere baririte murungu muno kirindu kembithi barakire gicunje kinene nduke imbithi ni oyo totoro muno ntugo wa ntugo gukurukira njira mwanya kwina lot of premature death na ituonete ana baba ithe ba kwinya celebrities bakithira baikwa koito thete tukiromba ndikenda kumba kuthia kwina kuniuka kwa ikuo na nya domestic violence family nyingi muno ite kuthia ciena thiri ne kundi keke atu wata na tukarombera family thiri like today twithite twina maromba muno ya kurombera family thiri kumba kuthia kwina ukiri ndene family kasoka tukarombera mechie yetu tukaromba mechie yetu nontu tukethia tutebui tutumba weta ikundine tutumba wiciunga na ikundi bakirikiri batumite mbitwa kire mubunge wa Ekuru county ya Meru Elizabeth Karambuka iremia kubaringa njeki na mbeca cia ngafu nontu batagana kumwona kire simbio ino nyeke kundi kietu kathikiria sauti cietu kana batubura twena buo watutethia na machini ya kubwekethia nya icui batu tomba kurenyi icui tukendia kimwe na watutethia machini ya icui tomba kubweketha icui tukendia na kiko kia tethia kundi kietu na kikundi kietu kieta na mbere na ukira tukuromba inya ngavana wetu tukuromba kinya kalam kailemia twenda bambo tuinya ngukuyu tukona ikiana na batu tukoya kenda tomba witethia nacio itwa anene betu nete yo kinene turiganeni batu tutethaia na babethaira bati uciomba tugotha mbeca cietu bila turona tweta twababwithiria bura bakwenda na baremeretwe. Nkiripotera Weru TV gicigo mbunge Kiegembe Central mbita wa Duncan Mwathi. Akariba tutua wondine ya rirorera icio mbunge Kabore ni bamenerete thirikari nene na ya county kumania na kulema kwa waki bwa murandi yo Mugai Industrial Park bakiaria badu wa murandi yo ambiriro kaitende mwankira thai yo tarika na kwa uti uguni burabakinyela kumania na yo badu wa kinyantu kembethe ni bari na wiriro bokwithira baithethuka kumania na kuona ngwende mwanka kaitene ka ni kiroto Akimutegi Akariba tutoro rwa rere bamenerete thirikari nene na thirikari ya county nontu bo Industrial Park ira yakirwe ntere cia Mugae bakiuga mianke kuthira kathumba wabeterete karugoro yambiria kuguna murimi na nkinya ntukembethe bakionaga wira Industrial Park indari na orua ndono teri ngugi kwendelea no twarigirite thai ethirwa ina ngugi nya yandikite vijana area je ruire na bore kwa jumura lakini bando tengugi twamirigite bwa motui ana betu kuga kwa industries cia mithemba ara ura ana betu bona ngugi ekuru bona biashara cia kuthithia u na eko untu bobo ndingiromba Industrial Park batige gwikira siasa nontu siasa ciekairwo ki project ira ana betu twatarajiite bakandikwa babaingi na tukwenda bandikwa babaingi tukuria thirikari atiri nije thiragia manto jo pururu chathira buru na tukagwirwe turi akahaji ana betu bakiona ngwija iu batiga gwithira baraindo na batena ngwija guita na rangurukia kariba baba kuromba kwaramirwa thoko ya farm kaingwa biashara batiga kuringa kaguru kora ya gucheria thoko na bena kieni kia munge kiomba gutwekithio thoko yena kiguni market yeji igapungirirwa nontu na antu bairia njene antu abeta kuraja na ala nyoba ga expandirwa yo ikai nene
igaita baga nyabongo bakareta into biao ikapungirindwa ni county ikathithwa bwa jaura ingirithitwe na kiwanja ja ujo kiumba kuthithwa open market MCA tunabwite kwithwa twe metho jetu na bwite gwitwa yetu thikaira aga forward ketha ni kire mpina raura bathi twategerwa ja tukethwa twina open market ndio ibathire bwa ka batwikira aja light aja ujo na ko uka twina thoko eu aja ujo gutukara bwa muno muntu ma ketha iroire jaka kendi into bia waja ujo muntu ma ketha imbali jaka kendi into bia waja ujo twina ekuru be biashara kana barabe tho na jaki ngirusa sina aja ujo akiara muka kethira ekuru baba yego twaja kunikenda bakethira bakena into bibio mo na into bibia ao bia ngirini bibende na aja ujo unge choke kadro ntubagitakira twekirwo ni mwezi wa kawira na twikire gita na tuntubu na yokweja kwa aramwa na gukethwa kwina tunyumba tongirirusa na aja uju wijia kurubara gitakira kya batetia muno kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera ndeto cia Weru ni ukambitaga ki Mutegi onu tukinya muthio nteto cia Weru ngucukira nkatho no tubo kutho watandirite na uni ndio weta kurai mubango yo arwe siasa ni yuitite na mbere.